together na Miss P Parapara FM. Musiri sarari chishika onera unjinga manda. Wo usto amabaribari ani abachikodiwa iwe mune usatuta kwa wamba. Zvino namusi ndichireswa Parapara FM ndimwe yadzimbeke mshimo dzine vadowana tutuwedzo kurwanesa ngantani yauri. Ritenda kauri ndizvone mutu angaita zvine avoita zvone pezi chine chava chandeme nduri mutu washandukisa buchiro hawe asvika hune yakutodosvika haone. Loko veda ndikuvatanganidza kambeke mshimo yaro digedanga dzina ndife Miss P ndichiri ndena vone kari verotobva zvino svike chitoro awaraya bae. What ended with rubbish speed that I know became shumisa Facebook, naka YouTube ngauri life. Bala bana baka radio 87.9 kona 7.8 kana DSTV OBK 811. Mwina na rabana ikadwala na musi ndi bafunzi bo obedience masakona. Bafunzi ndikubatanganeza kambeke mshimaro tiketa. Iko ngamanda Miss P na batechekisi bote ba Parapara FM. Chinenda kuti utakalera chindu chori namsiri do sararo na tabero mbeka nyamshimo yashu iko do aruwa yabakulu sakamanda. Vele basika kuti tabero apa ndikale ko tode. Kari wedi tomo umela mrao musi bashikadia warusherero mondo maturi musi bashikadiwa mwana mtuku baba mwana de ndichikadiwa mwana mtuku nga ore nendi netanje hayani kanji utanje musi ba baby bachiko arusa utongari baba ko shumisa as a guinea pig uri bakono bona zori ngandira ine bone bashumisa nga bashabusa bana barwetisa hani so ndenda uri ndisapfinga manda nga ori charuwa ndo musi mukara ba busy bachikoita mapungwa minister bachidzuka basiyo ndo ngamanda nditsina miyanga ngamanda mukara bachitobuya bachibuya bakudzuka begenti badwa watu vegetaru badwa babuya watu every time badzuka basiyo and hezo zavoita ori hezo nichkwalwa nabani na bushaka hatsini sangamanda na membibi nasatuba na bushaka hatsini sangamanda na mukara zino zwinji zvine zvateya udodombedziwa tamzinga muthu wa chinani zvava zvikododombedziwa nga mavane vavo saka na ine mukara vachitojenera pala napala vaone mara ndikuti vakuonekwa kirike kama fungu achikolo apa chikolo ni bhuku dziyafuniwa ngori kanchisa uchiwana mwana uchifihafi wana na bhuku ni afanduri zvosokodotangana na bhuku raro risatodzifuna zvavudi nervato raro richifunesa zonjanga richifuna zogidima ntana pasi zvachikolo ridita zvezvo zvaavharage zvine zvakurite zvone ripase rituwe rapasa akawana 50 kana vatosemana vaita as long as ndowana 50 ndiumbura ndichimwaya metric ne results za metric abekaita zichibva kanewspaper madzina vakarobva kanewspaper ndova ndipano Joburg I think arobva kutripinyana mukara vodofunza ngeno vavofonera yanori ndobva kanewspaper na havofunda ndobva kanewspaper mara ndowana ese mukara vaka nosvazonofeka navamwe akamne ese vandotakala kupega ndandotakala ngamando at least zina langa ndobva kanewspaper because chopa chone chipikwa chotondobva kanewspaper pedzi ndikolingezo umbulori mutsiko wone wobonga ndira denga nthani yoro musi uchikwalwa umwana wa vafunzi vatu vana ndaverero dzavo hafa kerekeni na hafa hayani musi vafunzi voobedience vakadiva mutuku ndaverero dzone dzava dzinga ndira denga kuti unongari nadzo dziyashera mulenje kaurisa mwana mutuku uve nakumwe kuumbulelo uri hava vonazvo zvavo vandaverera uri ndive hezvi zvine nne ndikadiva mutuku ndikati toyopfuka kazvipida zvinji zvori ndiyaruwisa mwana mutuku zvino ndori chambanga zvipida zvoaluwa iwe uchikadiva mutuku auzvidivi hezvo zvipida zvori ukotoyofuka kechipida upfuke kechipida chine chavaone ndichauri uba una dzikonani wabona kuti dzikonani nkene dziyakona usvikelela zvithu hezvi dzikochekisa so naiwe kwayangochikangora mara kereke ina expectation hayani naone mbakonyagori iwe uchikenga heino ndira hezo zvithu zviva zvikodhisa mutsiko muhulu ngamanda ngauri iwe upfongori zvambori ndati chava mwana atichatenderoita zvinoenda kangoita zvone ende hezvi uchivoyanda ubotonga iwe you are a misfit vamwe vatu vavatanganedzi ende uyu uvakozama itanga ndia imwe na imwe ine wangaita ngayo uredzera korani dzavo dzine une wava nadzo nda dzikono utanganedza naiwe ukonova kavuimo vutivi navo mara hezvi ukoima ukova kavuimo vutivi navo hange nda hange hayani ava kuaccepta zvine wakuita zvone zvambori ndiapo une watuma uchika vuchiro vuviri kuchika kudzumbama chipinga chote mukeguru vachibva votsvagoroyo gidimira univene gidimira
basa tubuya wopaka goloi wetanzwa basongobona because nawe ukolinga dzanga ndeka dzotori khonani dzanga zvote zvine khonani dzanga dzakaita zvone nane ndive ndikoita zvone rumachero richibvera nga musumbulo richika chikoloni rotaka kwamba chitu chitiri kwamba kuti hey 1 2 3 zvoiteya 1 2 3 zvoiteya nawe woba uhone and izvo zvito iwe uba kuzviita ukutodzumbama vamwe vana thamisi vanga vana access nazvo une vakonobva zvavudi maka iwe wasa kunobva and at the end of the day uchibuya ndiyambuka chimwe chipinga ndobuya nga madhaucha ngasonda ange ashu akaendesa kuya kerekeni mukwedekanda aningali mumwe na mumwe ahuna onosara uya kerekeni ngasonda so azona ndabo kana vone vobuya votoitisa hani kana votobuya votobupfa kana mini kerekeni rikuwi. Yeah, so you have to show up kerekeni and then nitiko show up kerekeni ukadhibana dzi standards dzine iwe samwana wa mfunzi nikofuna chika nasumbedza vatu kuchikera ndikupiyo ende kumwe kwakuchikera kwa mwana wa mfunzi konoko kotode ndizori ufuna generate kachimwana chimwe kerekeni kana uyachifesesa kana hachifesesi ufuna generate ndikombura mababo rangera na notebook nyana so na zvibibiri unapetu unebe unadzura one ndonodzura nge mama wako nebona nge uri nodzurana nifuna umwana zvako funzwa mimi oni chisikaya ndani kubudzisiwa ngacho chivingana neta khuto anikoyana humbura mapongoro bana why ndikuteva ndikerekeni retiko mwana metriki haba una crusade ningotoya crusade ngofuna nichibuya ngofuna vaka mukala wako nebudzwa no nidopasa mara hezwa zvamushumo wa kereke zvifuna yapanda vamwe vadodhisa hani inisa kuda zvambori nikofuna vatsumbo ka chimwe na chimwe kana nyachifesesa kana nichifesesi nikofuna sokuchita ndikubona muswa anezva zvino hapa utorutuwa line ya chikuwani kezvila vafunzi voobedience vapasa murodo vofumina vuviri chikuwani vakogundira design graphic design yeah tsunzukizo yetiwa kurwa papecha so I think ngachipinga chaka ndakavakorwa ngacho chipikwa dendeka chavoro ndibveya I think you're an objective you're kind of yani at least ndikonotharamuwa ndikonocheka kuchivanga une ndakobutoda robi yakabva trip ya yove chikoreza trip kana yove yakereke chadiva haiwa PE rechotka PE nenda all star yanga yotsoma Miss P and that's a few all star ka that's zvezwa zwone nenda buyanela all star mukegulu bayibona bakanorenga zwenda za Satan basijela zvienda basika wawasina toilet edzidzo flash zazo basika bali that's the all star and then nabe ndikorenga bakwamba kadzisi subago bakwamba kadzimi and then ndikoyango jena uri and then ndikono trend avo ndikonofana nawo ngabana ubva chacho ndatodibudza chipikwa dendera ndiyo ndipase metriki ndibveso ndituwe ndikombura uchifendo pasanga ese ndakameta problem ndikoita graphic design graphic design ndibinizwa ndabona madozibona ndabona ndakotsumene wanga may God rest his soul abachewo zinopona shangoni ndibone bonjenisa wakachikoro ban introduce kezu to graphic design multimedia studies ndabona ndikuita zvezo ndichisvika pano chikwani ndosvikira Kabo ndibone bonyisa chikoroni nandikudzura petu nofi Norwood ndikojena chikoro chinofi MediaTek digital designs ndichisvikapo ndikaona ndine mtu mutsindi ndote klasini yanga una vatu afingaona vatu vasasvikina 10 havo ngvatani makuwa na magura na muchina muti ndine mtu mutsindi ndote mara chitu chechanitutuwedza ndichauri I think ubva vutukuni hanga ndova ndichijia khaedu imwe na imwe ine yabviswa kamne nendiyishumisa as a stepping stone ndiyishumisa satutuwedzo kamne zvino hezvi ndichivona zvori akakotokandana zvavudi ayani ridzo rakuru na mina zvote nezva zvindozvijia ndadhibudza uri you know what atina ndavori hayani vakuri mini natakandobvekera takandoita mini kana tamusi community nyone kuumbura zvipiyo nakerekeni vako vonodhibudza uri uyu aungadove yabva nachitu ende ndichikwarwa ndadhibudza uri atikangova mufunzi ndadiwana nditi atikangova mufunzi mara what I'm going to do ndizvauri hezvi graphic design ndidotodhinekedzera kazvo I think ndichiya chikoroni graphic design maraga yapasisa endaiwana was 85%. Ngori ndadodhibudza uri hapa zvino ndikupusha ndikofuna kupusha ngauri ndikombora rakadhiva chikoroni nekorani dzanganyi dzavadzi havachisizana ndanakorani mbiri mumwe achifuma shuti chikoro mumwe
Christina Mukhanya hoyu ukangoita CA mumwe ukuita law nne ndikuita graphic design rakatotangana after 5 years rivona uri nyukuita zvipiyo and izvo zvizvo zvotodibudza sadzikonani nanne ndikufuna kupusha apa zvi urefaila 5 years ichisvika rifuna kunosvika kumwe petu navone vachibvera vona dzidigiri dzavo dzavo CA kana dzidigiri dzavo dzalaw nanne ndive ndikubvera nakwangavo ndikonovona zori okay nanne ndosvika apa kuchikuri ndikulingidza kumbura nyambedzano ye vava nayo namuapostola vachikuvabudza uri vakutotoita graphic design kwamba nga chifhinga chine vabhebi vadiva uri mwana ufanaainova nezvavudhiudhi ndatova ndaiswa univer ndiyoita law univer hai ndichivonedzera bhuku dzalaw nendare aladzavalekove atikuvaka mabhuku yavachimachine maka ngakutambulwa nganne ndava ndi konyangoita izva sound engineering zvavudhiudhi nne najones rafuna achishuma rote hapakapaka ndafuna ndorojena ngore zvaredio zvasound zvamuzika namini nendova ndichitozvifuna ndambiri namoya mukavaladzavalekove hezvo zvamuzika zvino ndikangoita zvone zvasound engineering ndindoita ngachayabhe yamo ntsumbedzeni muti ane ukukonda pauchikoni ane ukuita zvamuzika ende ngecho chipinga ndi mutuku nne ndikosokuona vati vane vakubharirwa muchuroni havana chitu chinovakuita pauchuroni makapore voita muzika ubvapo ndatovudziwa ndezvikosino vanga vachigeneral homwana ukodoita multimedia studies graphic design nazvino mukanga vavavudziswa zvavudhiudhi obushumamini vangasitovavudzira oshumamini vona vasikodziva kwebushma marketing arinovelesekango muklasini uva muti mutsu wote kha vathu vanji vane va vuri ronoamba navo vane va vuri vo diwana va vone muthu mutsu ayetengango muklasini uwana uri zviya fana u itisa zvimwe vonyana kha mumbulo wa muthu khamusi nga ndira ine yavo vathu vava khou fara ngayo kana nga ndira ine vathu vava vachikhou sedza ngayo hanefho ngango muklasini kha vone zvo va nga ndira ḓe I think kha nṋe a zwi ngo tou vha na thaidzo khulu ngauri and hezwinoni I think ndi ḓo ṋea credit yoṱhe kha vhabebi vhanga ngauri before ndisathu ya high school tshikeva vho ri isa tshikoloni tsha school of tomorrow havha huna na kona accessa vhathu vhatshena na kona vhathu vhatshena so ni tshi khou ṱangana navho avha fhethu it was not yasathu vha thaidzo so na tshi kona u amba navho na kona u relate navho mara nda ni tshi zwi vhona zwa uri na ini ni fhasi ava vhathu vha ḓivhe zwine vha khou ita zwone ndi khou humbula nṋe ndo vha ndi sedza na computer flateni hapfi khou ṱoḓiwa computer vha nḓisela computer heneyo ine vha nga kona u i shumisa ha vhaṅwe vhana ngori vha khou bva miḓini yavhuḓi na mina zwoṱhe vha vha khou ḓa na dzi apple nga hetsho tshifhinga nṋe a dzi ḓivhi na zwo computer edzi ndi dzifhio ande ndi dzone dzino shumisiwa kilasini zwi amba uri vha kona u flowa vha kona u ḓivha zwa uri hu khou shumiswa hani na mina zwoṱhe iwe u khou funa u shuma kavhili vhone vha khou shuma luthihi khou shuma kavhili ende hezwi vhone vha tshi khou shuma vha vho zwi ḓivha zwa uri vha tshi tou fhedza afha u khou ita mini vha khou dzhena gai vha khou dzheniswa gai hone wana dzi contracts ende nṋe ri tshi dzheniswa hafha noni tikumbula khotsi mune wanga vha vhona u dzhena ndi tsha tshifhinga magudedzi ono tonga vho TSA kha ḓi vha hone Technical South Africa vha khou shuma ninge vhanyisa ninge nda ṱangana nawo makhuwa vhane vha khou shuma sa dzi graphic designer na nṋe nda vhona uri hezwi zwithu ndi mini nda ḓo zwi takalela nda ḓo zwi kona ngori tshikoloni ndi tshi ita art thindo amba uri zwa tshikolo nda sa zwi funi zwino vhaṅwe vha tshi ya maths kana vha tshi ya biology nda ndi khou ya art nda ndi khou draw and not uri ndi a kona u draw ngori maths na biology ndo vha ndi sa zwi funi mara nda kona u alusa heḽi ya dzangalelo ḽa u kona uri hezwi zwithu zwa graphic design na nṋe kha ndi zwi phushe ndi kona u zwi shuma eneyo graphic design vho sumbedzana zwa uri muapostolana na musara nga vha vhusa uri ndi mini u vha u khou itwa mini a vha zwi ḓivhi ri khou takalela uri nga tshino tshifhinga ri na vhathu vhane ra nga sedza khavho vhone vha a kona u takuwa na haya mabuḓo vha ri sumbedza uri zwi a konadzea kha mutshudeni ane a khou thetshelesa nga tshino tshifhinga kana no khou ri ṱalela nga tshino tshifhinga no uri na nṋe ndi tamo u ita heyi graphic design u funa u vha o gudela mini u funa u vha u khou ita thero dzifhio musi a tshikoloni nahone ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine a nga ṱangana nazwo kana zwine a tea u vhona uri musi a isala a tshi bva hayani a vhe a tshi vho zwi kona u ḓorowa u itani mafhungo a art o ḓorowa ndi a vhuṱhogwa mara songo vhuya kha dzula na ḓuvha na ḽi tshi ri nṋe thi khango ita maths ngori nṋe ndi khango ita zwa ḓorowa ngori hezwi zwithu zwi a u wana nge phanḓa wo no swika nga maanḓa hezwi u tshi vho aluwa I mean nṋe ndi ya tshikoloni nda ita graphic design mara zwa zwino nda ndi tshi vho dzula kha board mushumoni as a chairperson of the board ndi tshi vho director the team as the marketing head sa muwana wa marketing mushumoni
and hezwo zwoṱhe zwi khou ṱoḓa muthu ono kona u ḓivha u langa vhathu zwi khou ṱoḓa muthu o kona u ḓivha u shuma na dzimbalo u ita dzi budget na mini na zwoṱhe and nṋe ro shavha medza ri kha ḓuvha vhaṱuku and hezwi zwi khou wana wono hula zwino ndi nga ṱuṱuwedza muswa uri vhone kha vha ite medze tshikoloni na musi vha sathu to swikelela zwavhuḓi vha ḓivhe uri zwavhuḓi subject yanga khulwane ndi khou ita English subject yanga khulwane nda ḓo i ṱoḓa ndi art subject yanga nda ḓo i ṱoḓa ndi nkene na nkene na nkene mara hezwi zwa medze ri songo to zwi shavhesa tshiṅwe hafhu computer important I think uri ri vhe na exposure ri tshe vhaṱuku kha computer zwi a vha advantage kha muthu muṅwe na muṅwe uri hezwi vha tshi dzhena mushumoni kana vha khou dzhena tshikoloni vha zwi ḓivhe uri vha khou shuma ngadzo so zwi vha zwi khwine uri ni vhe no no vha na tshenzhemo yo kona u shuma nga dzi computer kha ri ḓo lavhelesa tshifhinga tsha musi muhumbulo zwino wo no ṱanḓavhuwa a vha tsha vha ṅwana muṱuku vha vho zwi vhona zwino shangoni uri u khou itea mini a vha tsheho hayani vho no vha tshikhuwani kha vha tshimbidze kha vhutshilo havho u bva afho musi vha fhano tshikhuwani u swikela vho no vha mufunzi ndi drama hezwi hafho ri nga thoma movie ndi tshi ḓa afha tshikhuwani nda ndo no neta nga kereke vho nyisa kerekeni nkene ine nda funa u dzhena yone yo vha yafha Hillbrow nṋe ndo andisai vha introducer na kha vhathu ngona ndi tshi vho ita zwa music ndi tshi vho lidza ndi tshi vho ita dzi drums na dzi keyboard u bva hayani kerekeni uri na nṋe ndi ḓo lidza afha kerekeni hapfi ndi ḓo lidza nga 7 ya madekwana hezwo zwa zwi khou nkonḓela nga maanḓa ende hayani vha vha tshi khou mpha tshelede ine nṋe ndi khou pfha uri a i koni u swikelela zwine nṋe nda khou nyanga u swikelela zwone nga hetsho tshifhinga u bva kha grade 8 I think u bva kha grade 7 nṋe ri tshi vho vhushojola ri tshi vho pusha dzi Amstel ri tshi vho wana na nḓila yo dzumbama uri to dzumbamisa hani na mini na zwoṱhe ri tshi vho ḓa afho makhuwani zwino ri tshi vho tou stoka weekend ya tshi thoma nga ḽavhuṋa ndi khumbuka ḽiṅwe ḓuvha mukalaha vha swika fleteni hafhaḽa Norwood vha ri ndi fhasi zwavhuḓi na ḓi vhabebi vha na vhuṱali vha a kona u zwi vhona hezwi zwithu nṋe khotsi yanga vha tshi ḓa fleteni yanga vha sa gonyi vha ḓo founa vha fhasi vha founa vha ri ri fhasi nda ri a thi iho nga hetsho tshifhinga nṋe ndo bva nga ḽavhuṋa ndi khou ya tshikoloni a tongo tsha vhuya ndo no vha Durban uri ndo swikisa hani Durban ndi nga si ni vhudze ndi na dzi khonani na vhathu vhane vhaṅwe vha tsini khou vhushojola Tshadzima ḓo vhuya nga Swondaha tshi vhuya nga Swondaha Monday ndi tshikolo khou dzhena tshikoloni u bva hafho no wana kuphisi jobo nyana kha iṅwe restaurant ya Portuguese uri ni shume nyana ni ite tshelede ngori heiḽa ine ya khou bva hayani a i swikeleli zwiṅwe zwa zwithu zwine na khou zwi ita zwine hayani a vha zwi ḓivhi zwine na khou tea u phusha zwone ho vha ulo thoma vhutshiloni yanga hoṱhe ndi hafha makhuwani ndi tshi vhona muzanga a tshi bva nga fasiṱere ḓuvha ri tshi connecta vhasidzana kha area dzo fhambananaho ra ṱuwa ri groove ende nga tsho tshifhinga ni khou groove vhasidzana ngori no vha na goloi ni khou tshimbila vhathu vha na goloi vha khou vhona uri vhathu vha high class muzana khou bva nga fasiṱere ra ṱuwe na ini ndi vhona vhasidzana ni khou bva North West na vhuya Roadport na groove na mini na zwoṱhe u bva vho ni funa vha humisa ḽiṅwe ḓuvha ndi khou humisa nṋe na sina license ndi tshi swika hafhaḽa New Road ndi khou gonya Tshivhanga havha hu na iṅwe road block khulu nga hetsho tshifhinga ndi 3 nga matsheloni ndi khou ya North West nga 3 nga madautsha heḽo ḓuvha ndo vha ndo tshuwa uri nda tou fariwa hafha u ḓo itea mini nṋe zwi amba mukaka vha khou ḓo ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou itea hu ḓo vhifha hafha fhethu luckily nda fhira hafhaḽa fhethu ndi khou mbuka nda swika nda ḓoropa havhaḽa vhasidzana ngene nga ri khou vha ḓoropa hone nda vhuya BP ya Sunnyside nda paka iḽa goloi dza vha dzo ya khofhe ndi nga ndo vuwa nga vho 10 nga hetsho tshifhinga ende ri tshi khou tshila vhu vhutshilo a ri khou humbulela matshelo ngauri nṋe ndo ḓivhudza uri ndi kha ngo tshila vhutshilo vhune vhu takadza nṋe ndi kha ngo tshila vhutshilo vhune kana hayani vha vhutakale kana vhutakali hezwo a zwi na zwi nkwama hezwo as long as nṋe muṋe ndo takala but ni fhedza ni sa khou realize mafhungo uri nga maanḓa maanḓa muthu wa munna muṅwe na muṅwe khaye o sikwa a na vhurangaphanḓa ende vhuṅwe ha vhuḓifhinduleli ha u vha murangaphanḓa ndi uri you need to take the legacy forward zwi amba uri zwezwo zwine mukale vho zwi thoma somehow iwe u khou funa u zwi hwala wa zwi isa phanḓa and u khou zwi hwala wa zwi isa phanḓa u ḓo zwi isisa hani phanḓa u sa khou sedza zwidodombedzwa zwine nga nḓila ine mukale vha khou tshimbila ngayo ani interested na luthihi
and then aluwa ndi namusi ndimfunzi utamba ngopa na mzimu na duba na leti tumwana ndiwana ndimfunzi nalo ndiwana ndirama bindu ndiko ndipusha a nice life ndifuna zwabudi ndifuna wambara zwabudi ndifuna driver zwabudi ndifuna dzula petu wabudi ndifuna la zwabudi ndikangopusha business ndibe na chelede ndito nanga mnikelo kereken ndito visa tina problem hezo zvabufunzi atiko nyango jena kabufunzi kondo aluwa ndichibona na kutsanga bachi kutambuka kandira ine bathu bakereke babaisa ngayo kandira ine bathu bakereke ba abuse ngayo Amerika ndiwa bathu kumispina nichedeka ntambete nichivwa mashona nedeka pasi naona hono bana bathu wedera ona duso abantu bosikizana ngachibingade ngama cho nichivani chakereke naona hobi kwa 7 class nichibuye bona la rot go hono da bathu ke hono da bathu komba ngoduba ndikadiva yani so rumisa murao haba kukabelwa mumfumakazi akubvisa madimoni akochema tungora ruduba ndochuo ala madimoni okusaba ndidobula abantu eso asuzombo zvikodobva zvichibva zvikodakanye zvambo zvifunwa namti wewe ande haba ngobache batu zvambo zvikofunwa dakanye kanne ndandala dabaleko be ndakabeka tabeka mabayini rumena aya madimoni ndakobvisa apa akodaka hakubuya dakanne and ndizunga zvashu zvine ndizone zvoupushawo zvausosumadza uri you know what ndikona wobva bethu wore environment inovakucheka kayo ukuzibona zvovabebi bakupusha nandira dzote uri nive na environment comfortable nikone yachikoro nini tezvote mara mushumo mudzimu kodapanda so navewo nifuna kupusha life yaviwo so nichivotomoita zvavasidzana zvamaharwa namini nazvote hey uva ono tangana nangamanda yeah karidodabelesa duva levajechewo yori ndi zvone ndobuchiro bubuchiro zvasvino ndikotodova mufunzi ndikotenda richikodavelesa uri navone vane mumuruno wava vasadivoni nadhivana letiye vamufunzi zvinoamba zvori avamwe chava mufunzi ngauri vavakotiyo vamufunzi yapayani yotova cheo yevone vane vaijira utamba ngo atingojiya mbidzo yamufunzi ngauri kutsenga ndi mufunzi hayi ezvo zvithu zvotoda ndivona ngari ndisvo zvotodawo zvezvi ndikwaruwa I think ndova very fortunate ndichida pamakwani hezvi ndonomesa pabuchiro ndikumbuka nga 20 January about 20 mini toka ndi 2006 if not 2007 abo swikanga nomakwani vangumfumakadzi vonofika Hilda Mabaya babotoma kereke ya Calvary ngeno bachitwa ndana chidzwa Joburg ndavotori ndifonekiwe ndiye Pretoria ndibe chipinda chayo kereke chitoma nga zvino zvinongori ndi mwana mufunzi havo zvona risina choice kereke ndikofuna ijena ndinenda kufuna kuona zvazvidzo zvikoitiwa namina zvote mara nazvo zvori kuita zvezvo kupusha dzimwe life yanapo onotangana na Pitori namina zvote mara hava mufumakadzi utamba ngo botamba role kuwane ngamanda kabuchivanga ngauri ndivone votomawo utumbura zvithu zvine nne ndova ndisazvidivi nganne munhu batomo discover zvithu zvirenga ngomu ngauri ndomboviwa sambaranga panda wavaimbi ndatomo leader worship team for years ndiko leader worship team izvi zvithu zvatomoda ndingazo vachida kerekeni yanga zvino kerekeni yashu idivewa uita muzika hoyu woruva ngamanda ri andana norosha ngamanda ndizvona zvona ndichitesa zvore namusi ndiko ranga panda ava voimba ngomukerekeni ya Calvary ava Pretoria igoranga panda ngavafunzi voHilda and ndavaona chimwe chipinga ndiye chazoimba ndavotomufunza ndikombuka chimwe chipinga yafarira mutangano no homutokana kuita zvoimba ukuita zvofunza and vafunzi vachidza pakufuna kufunza mini ukuita zvofunza namina zvote ngori hezvila zvithu zvazvingangomu and zvichikuita MSP ne atizvivoni ne ndikadhipusha life yanga pakati anepo ambo ndisokujana mbingano anepo onozokujana vana ndikumbuka mwana anga achibhebiwa wafirstborn achibhebiwa zvabvuta dzikakati nguva kubhebiwa ndizongomaya bvuta dzikakati rarona mukaya risahambisani namina zvote and mufumakadzi wanga ndomwana ngomukerekeni and tomumwana ngandika yone tomumwana ngandika ine idramatic ngamanda ndikumbuka mukaya pachikuru anepo ndichivana vakanga ndorwiwa norwiwa hadzokana mutangano chadoneteka chitu tachitina mina zvote nandakuzoluga ndina
ndinasvikeila yori you know what ndi ḓo vha proveka point uri hezwi zwi ḓo shuma arali vhone vha khou ita zwi nga shumi zwi ḓo shuma as much as vhone vha khou ita zwi nga shumi nṋe vha khou nṱuṱuwedza uri zwi ḓo shuma ṅwana a tshi bebiwa hanefho ndi khou humbula kerekeni ya thoma u vuwa dzi pfudzungule zwa uri hoyu o tshinya musidzana u khou funa u khauliwa I think ho vha nṋe muthu wa thoma kerekeni ya Pretoria u khauliwa hoiḽa hovhula vhuṱungu ho imiswa phanḓa ha vhathu ha vha khou vhudzwa tshivhidzo pfhi hoyu o ita hetshi na hetshi ndi khou humbula nda ndi tsini badi na vhafunzi vho Hilda Mabaya vha zama nga nḓila dzoṱhe havhaḽa mufumakadzi uri ndi songo imiswa phanḓa ha vhathu mara vhona vhathu vha khou phusha vhaṅwe vha hone vha tsini na nṋe ndi sa zwiḓivhi mara vha khou phusha hoyu muthu khou funa u khauliwa phanḓa ha vhathu tsho thoma ndi ene ono renga phanḓa vhathu vho imba na mine ndi ṅwana wa vhafunzi ri khou funa u ita tsumbo ngaye nda ya swika manwa nda vheiwa phanḓa ha vhathu ha ambiwa uri ndo ita mini a thi tsha ḓo seva hafha kerekeni mara ndi ḓa ndi khou ḓa kerekeni hafho zwino vha tou nṱuṱula hafho zwi ngauri nṋe vhathu vha khou vhona nga nṋe ndi ḓo thoma u ṱamazana nga muya thi tsha ḓa kerekeni nṋe ndo vha ndi tshi ḓa kerekeni ndi sa nyanga u dzula murahu ndi nyanga u dzula phanḓa ende thi nga ḓo dodoma ndo isa ṱhoya nga fhasi na mina ndi ḓo tshimbila zwavhuḓi straight nda swika nda dzula phanḓa nda thetshelesa kereke tshi bva nda ṱuwa nda yaya ndi si na problem ya muthu mara hovhula vhuṱungu ndi tshi khou vhupfa and I think for the longest time ndo vhuhwala hovhula vhuṱungu ha u khauliwa ende nda ḓivhudza uri vhutshiloni hanga a thi nga ḓo vhuya nda tendela muthu a tshi pfuka kha vhuṱungu ngauri a thi humbuli uri mudzimu vha tshi fera kereke vha sika tshiimiswa tsha kereke vho vha vho sika tshiimiswa tsha kereke uri tshi tsikeledze vhathu muhumbulo wanga all the time ndi wa uri tshiimiswa tsha kereke tshi funa u vha fhethu ho vhuyedzedza vhathu vho kwashekanaho zwavhuḓi sibadela na kereke a zwithu zwo to fhambananaho ndi nga nḓila ine nṋe nda vha ndi khou zwi vhona ngayo nga maanḓa ngauri ndi tshi sedza fhethu hune nda bva hone ndi tshi khou ndi khou driver ndi khou bva mushumoni ndi tshi tou swika hafha zwa zwino hone vha na Mall of Africa hanefhaḽa bridge hafha ni khou gonya nda tonga Saulo a tshi khou ya Damaseko a tshi rwiwa nga lupenyo something just ho sokou bvela tshiṅwe tshithu tsho tonga lupenyo nda pfha muthu a tshi khou amba ndi nga ngomu goleni uri Obiwe hovhu a si wone vhutshiloni na khou ṱoḓa hone this is not you ni khou funa ita mafhungo nga hezwi zwithu nda vha ndi tshi khou ya hayani nda ndi khou dzula Moiklof nga hetsho tshifhinga nda pfuka hovho vhusiku hovha ḽavhuṱanu ndo ḓi wana ndi Venḓa ndi tshi swika Venḓa nda vhidza mukegulu na mukalaha nda ri ndi ḓo vha vhona nṋe nda vha vhudza uri vhone hu no itea 1 2 3 4 mara nṋe ndi khou nyanga u shandukisa vhutshilo hanga hovhu vhutshilo vhune nda khou vhutshila ndi khou pfha nga si hone vho funa u shanduka saizwi vha vhafunzi vha ita zwoṱhe rabela vha amba zwithu vha amba zwone ri ḓuvha ndo yesa nda zwi vhona zwa uri hu khou funa vha na tshanduko muthu a sa shanduka hafha fhethu a zwi nga tshimbili heyo tshanduko i tshi itea ndi khou humbula ḽiṅwe ḓuvha ra khou yo guruva sa muṅwe hu tshi khou nwiwa nṋe ndi tshi tonga ndi khou nwa so ndi tshi posa nnḓa ndi khou nwa ndi tshi posa nnḓa hafha Joburg vha nga si ri vhudze the base Razzmatazz Europa everywhere ra ri tshi ya hoṱha fhethu ro gidima hoṱhe ra ri to tshimbila nga milenzhe ri tshi khou bva Europa hu na vha na Razzmatazz Europa I think yo vha i nga nṱha Razzmatazz i nga fhasi i tshi vala ri funa u tshimbila kha ḓa Newtown kha the base ri zwi ita zwoṱhe zwithu mara wa swika kha tshipiḓa ine iwe muṋe wa tou vha na zwo nga tshifhinga ndi nga tou ri mini wa tou vha na encounter iwe muṋe wa zwi vhona zwo not wa vhona vhuṱumani a si vhutshilo vhune nṋe nda khou nyanga u vhutshila namusi vha nga ri vhofhola kha zwezwo zwa itea khavho nga maanḓesa kha ulwa kereke namusi ndo fhola okay mara hezwi a si zwi avhuya okay hezwi ndi tshi vhona muṅwe muthu a khou farwa nga nḓila si yavhuḓi ndi a zwi avhuya ngori ndi a ṱavhanya u ima uri ndi mu imelele kharali lavhelese zwino khezwi vhono vha mufunzi u sa tshimbila zwavhuḓi ha dziṅwe dza dzimbingano dzavho vhathu vha 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 na zwithu zwine vha nga amba zwone nga maanḓesa zwino vhono hwala tshifhambano tsho ri vha mufunzi zwi amba zwo zwino no haṱuliwa zwino zwono hulesa tshiṅwe tshifhinga u vha u khou amba na vhathu vhane vha vha tsini havho tshiṅwe tshifhinga u vha u khou amba vhathu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani afho
vapfukisana uhatsuka ngani ka vathu chikora chimwe chine muthu amba ti nina choice yochijia kana usachijia ndizvo zvine ndozviguda kushironi ngotabanya ngamanda manda ngoyo kuchiwanga hoba dramatic ngamanda and hezvo uchikoba dramatic kamne it was a lesson ya uri ndikufunga kuda ngotabanya hezvo chimotuma babufunzi na dzimingano dzine dzikuchimbika zvavudi ndifuna diva zvori hapa kuchironi ne heita fura ne ndinga describe ngandira yanga na inu ndingayamba ngandira yangu mara the fact yori opinion zacho dzofambana azvambe opinion nasiyone yangazo so ini ndingachoose uri ndikangojia yanga kana ndikangojia yamuna so nendojia cheva pakuchironi kujia opinion yanga ngahakuchiwa hanga so vatu vangamba zvote zvine vafuna vachimbira vachiamba rindakunoambiwa manwa achijana kerekeni vatosva zvori vachitojana vatosva hapa ukwambo wangai vatofonga shango ndingavhureya laumira mara at the end of the day ndipo ndongari mudzimbo wavachikomprepara hapa unoenda vahone uri iwe ufuna kunoima wasakunodiimera waimera ndava dzavo udokonoimera hani vo vaisaravo ndingakonoamba namusi uri ngave ndisongofuka kanya ka dzikuvabvu dzote nadziaccident dzote nadzimbingano namini dzendafuka kanya kadzo I'll be untouchable ya vava zidomfara nne ndandona ndikodifesa blind kamana mwana ndikobva mfunzi ndikobva mwana wamfunzi vane vadive shango lote I think hone ndono vana chakede ndazinadzisadofareya ndipo ndongari hapa lanika varoma chapter 8 ofisi zote ziva zikushumisana zvichougana mara auzifesese izvi zikushumisana zvazvino hapa unoenda pahone ndichisedza murau ndiyakonofesesa uri hela mbingano ichikwasheya yeve kwakwasheya uri ndikono vana chanje muhei hechila chichiiteya chova chikweteya uri ndikono vana chanje muhei namusi ndichitakuwa ndichifunza ndiyavakuudza navatu uri neti neexample ngamwe mutu ndine example ngamne mara uri vasvikeya pala zviyakonda ngauri that's why vavhenda ndibona nga vavhenda vavachiva bibiki kare ebibiki chimwe vari vavhenda vatonga vavachidiva that's why vavhenda vana liyambereka andi murero vari nowa yobonakawo airumi hezvo zvithu iwe muno uchikono zviexposa wakonoamba ngazvo zviyashanduka zvasichava vutungu zvavo vagundo kaiwe zvino hezvo zvisongoexposiwa iwe usambi ngazvo vathu vachivotoamba ngazvo vachiamba ngazvo zviva zvikodhisa vutungu kaiwe iwe uchivoamba ngazvo uvotakuwa wavoima nta hazvo zvavoutakureka nta nezvino ano maduva atitowana problem I think ndendodhuma ngamanda ndidzividze kuti celebrate una vatu vondumisawo na vatu vonotochimbira vachitondumisa zvaserious pamwe nditangana navo tivadivi maka nevayandiva zvazvino utovori mushumo une wavahone ndiwa uri iwe uchitiwapo shangoni uva ukonyangohumburiswa hani zvambori heila history ine yavahone ufunokonoitenda uri ndidiva zvakare mara ufunokonoshuma uishandura urele diva zvakare ikonova tutuwedzo kamwe mutu isongova ikuhumburiwa uri habe yava naobi achiita chikene nachikene and ukonoishandura heyo diva zvakare ndimusi iwe wokonoi uitanganedza chimwe chacho chine charidhina nanechondine chichutu misp ndikonotanganedza uri yavana nandivana kufogori hezi hou wasakona ndikombera chimwe chipinga ndichitangana nakuvabvu yadzimbingano namina zvote chikona chimwe chatuwa hasaka husina chitu ndikombera ndichiona flat apa Marshall Town ndadhera katovo bra ndadhera kato husina mbete husina chitu mara ndatori nane nditendori this is where I am and nditove nditendori ndine ndozvisvikisa hava petu vabebi vangavoita zvote zvine vangaita ndikasito ndikoblame vabebi ndine ndozvisvikisa hava petu akaya ndozvisvikisa apa ndidibvisisa hani apa petu vachikombanga vabebi namusi muapostora vavononga ri vachivona vone namusi vahumbura mini vachikotohumbura vodzura vavote nemukara wacho ndiyavana muthu wane avatovambesa vatovaononga vamba badi makasvitsidza karine hayani avasiyana muthu vane vadzotoambesa uri itani hechi itani hechi netatodzokana vane vatovatendi tatodzokana mukara vava kungudisa kufunza tatodzokana mukara vava kungudisa kuti kereke iraniswa hani mukara vatu avadha vava kuvutsa uri
zwa masheleni zwi khou tshimbilisani kerekeni mini na tshithihi zwoṱhe mara zwoṱhe khou kopa khavho. Ndi vhona nga hune vha vho dzula hone nṋe ndi vhona nga vha ḓirwa khana ngauri ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ri na iṅwe nzwele thi nga ḓo tou yamba vha khou itea mini ya vha yo vhifha nga maanḓa vhone vha siho mara vha khou tea u amba vha founela nṋe vha ri ṅwananga a thiho mara hafha ndi khou tea u amba ende ho vhifha nga maanḓa a huna muṅwe muthu ane a nga ya nga nḓani ya hezwiḽa zwithu na vhone vhane vha nga vhono zwi hangwa hezwiḽa zwithu zwo amba zwithu zwinzhi nga maanḓa kha nṋe. Ndo pfa nga vha khou ri kha nṋe ini ni a kona u imela ndavha dzanu ini ni a kona u ima fhethu hune a hu imei. Ndi khou humbula ndi tshi thoma kereke hafha makhuwani yo thoma sa thabelo dza ḽavhuraru na mini na zwoṱhe mara i tshi vho thoma sa dzi swondaha vha si ḓe mukala i nga vha fhedza ṅwaha na hafu vha siho a vho ngo ya vha ḓa na ḓuvha na ḽithihi vha ḓa vha funza kana vha ḓa ita mini. Hezwiḽa zwithu zwi tshi thoma Miss P nṋe ndi khou vhona nga khotsi anga vha mpfuni mara nda kona u zwi limuwa uri vha khou ri no ndi khou amba uri ni aluwe ni kone u imela ndavha dzanu zwa zwino ndi a kona u ima na nṋe nda kona u ita dzi decision nda kona u ita zwikene ndo zwi kopa khavho mara vho nthemba vha kona u tenda uri ini itani dzi mistakes dzanu ni kone u guda khadzo. Ndi na mulaedza hafha vho muledza ndi khou ṱoḓa u tamba uri upfhiwe nga vhone upfhiwe na nga muthu muṅwe na muṅwe. Vhana muhashi na vhathetshelesi khathihi na mubveledzi wa mbekanyamushumo heinoni nane nda khou amba ndi Mme Obedience Masakona. Musi ndi tshi lavhelesa Obedience wa ṋamusi na Obedience wa mulovha tsha u thoma ndi vhona mudzimu vha sina ḓaleḓale a huna muthu ane vha ri hoyu o bala ngauri a huna tshithu tshine mudzimu vha si tshikone u ya nga hune ipfhi ḽa mudzimu ḽa amba ngaho. Ndi vhona mudzimu vho no shandukisa malambelo a vha thikho ho vha hu si na tshithihi tshine tsha khou sumbedza uri hu nga bva mufunzi khaye u tshi lavhelesa kutshilele kwa mutukana. Musi ndi tshi lavhelesa hononi ṅwana ṋamusi na vho mulovha hawe ndi vhona mudzimu vha sa netiswi nga muthu na zwiito zwawe nga iṅwe nḓila ndi vhona mudzimu vha sa ri fheleli mbilu riṋe sa vhathu ri a fhela mbilu ra hangwa uri na riṋe ri ngo tou bebwa ro rali hu na vhaṅwe vhathu vhe vha ri konḓelela na riṋe ri fanela u konḓelela vhana vhe mudzimu vha ri ṋea ri tshi ḓivha zwori vhumatshelo havho a vhuho zwanḓani zwashu zwanḓani zwa mudzimu. Ndi nga ri ndi tshi khou khunyeledza ndi ambe na vhabebi vho mme vho no nga sa nṋe uri ri songo swika hune ra haṱula vhana vhashu nga u vhona zwa ṋamusi zwavho ngauri hezwi zwine vha vha zwone ṋamusi a si yone magumo avho hu na hune vha khou ya hone. Vhunzhi ha zwithu vha khou tou fhira nga khazwo u fana na nṋe na vhone ro fhira nga kha zwiṅwe ngauri a huna a si na zwa mulovha zwawe. Tsha vhuvhili tshine nda nga tshi amba na vhabebi ndi tsha uri a huna we a bebwa e murumwa. Nṋe dzina ḽanga nga u bebiwa ndi pfhi murumwa mara vhangwana ndo vhaisala ndo sinyuwa a thi murumwa lini ndi muthu zwino vhana vhashu ndi muthu sa muṅwe na muṅwe. Tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba ndi tsho uri vhana vha vhafunzi ndi vhana vho no nga ṅwana muṅwe na muṅwe a tshi khou aluwa a si vharuṅwane. Ṅwana wa mufunzi na ene ndi muthu u nga ṅwana muṅwe na muṅwe. Tsho fhedzisela tshine nda nga tshi amba kha vhabebi ndi tshi tou vha ṱuṱuwedza ndi u fulufhela mudzimu ra si tende zwine maṱo ashu a khou vhona ṋamusi na zwine nḓevhe dzashu dza pfha nga ha vhana vhashu ra litshedza u rabela. Kha ri vha rabelele thabelo dzi sa tumuwi ri na lutendo lwa uri
mudzimu ndi mudzimu wono fhindula thabelo. Khevo Mavo Florence Masakona ndo vhona vha tshi khou amba ndi tshi khou vhona miṱodzi wa vho khou itea mini muhumbuloni wavho? Hey, arana tshithu tsha vhuṱhogwa hafha vhutshiloni ndi mme mbebi. Ava mukegulu vha vha tshi vuwa vhukati ha vhusiku hange ashu huna muthu ano tendelwa u khina kamara none vaona vha sina kamara na nthihi ine vha na khi vha vha tshi vuwa vhukati ha vhusiku no eḓela hezwi zwine ra vha zwone ṋamusi vha vha khou zwi profita mara zwi sa vhonali vha tshi kona u rabelela vhusiku no ṱanganana blind mara vhone vha vha khou bula zwine vha khou nyanga zwi tshi itea. Ya ndi nga ri mianga vhathu vha thiko kha nṋe na mvumbo yanga ya nṋe ndo dzhia mianga ndi tovha vhukati ha mianga na khotsi yanga mara ndo dzhiesa heya yo kona u imela ndavha ndo i dzhia kha mianga ngauri ndi hezwiḽa zwine ndi mufumakadzi wa muhaga. Ya zwino ri na history khulwane nga maanḓa na mianga vho vheyarwa nga stroke nga nṱhani ha nṋe vha si tsha kona u tshimbila vha tshi tou kokovha nga nṱhani ha nṋe ngauri nṋe ndo vha ndi sa pfhi mara hezwo zwithu zwi ambiwa nga nṋe mianga na ḓora nthiya a vhathu vha vha nkhumbudza hezwo zwithu na ḓuvha na ḽithihi. Ndi nga 2020 nga December ndi tshi farwa nga COVID nda zwi pfha zwo vhutshilo vhu khou ṱuwa nṋe ndi tshi founela mianga mianga vho ita tshiṅwe na tshiṅwe vha ḓa vho hwala mishonga yoṱhe u bva Venḓa. Nṋe nga 24 dza December 2020 nda ndi fanela u ṱuwa nga si ḽiango ḽo ḓuwa nda ndi fanela u ṱuwa COVID yo ndia mara mianga vha vha hone tshiṅwe tshifhinga vha songo ambara na mask vha khou nthabela ri tshi dzula ri vhavhili nḓuni yanga uri nda ndi sa dzule na muṅwe muthu mara mianga vha ita uri namusi ndi vhe ndi kha ḓi tshila so ya Havha muthu vhane vha khou vha vhona hafha na musi mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi zwone vho pfa mafhungo manzhi nga maanḓesa ndi vhafunzi vho Obedience Masakona vhane vha vha na tshivhidzo fhano Johannesburg Calvary Christian Church Johannesburg ndi branch ya hone. Zwine zwa khou tou sumbedza mini uri zwithu zwi a itea hafha shangoni fhedzi a ri tei u dzula hangei murahu. Ndi khou takalela uri kha zwoṱhe zwine ndi na mbudziso nazwo vho namba vha mpfukisa zwone nga maanḓesa hu ṱuṱuwedzo ngauri musi vha tshi amba hunzhi na musi ara vha tshi khou funza vha dovha vha vhona uri vha sie vho ṱuṱuwedza muthu na musi vha tshi khou funza zwine zwa vha nga ngomu Bivhilini. Ndi khou takalela nga maanḓa uri na musi ho vha na ṱuṱuwedzo nnzhisa nga maanḓesa. Ndi khou ḓo uri vha kaidze vhathu vha kaidze nga maanḓesa na vhathu vhane vha vha hone hanefha kerekeni nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa mafhungo o sumba muṅwe muthu minwe ye miraru i tshi kha ḓivha yo sumba nṋe ngauri ndi zwone zwine zwa ita uri vhaṅwe vha vhathu vha nyame hafho kha nḓila ye vhone vha vha khayo arali vho sotou uri vho tou imela tshiṱori tshavho ndi vhona ho vha hu na khonadzeo ngori vha nga litsha tshiṅwe na tshiṅwe vha shavha vha ya vha dzula Dubai. Havha vhathu ri a fanela u amba navho ngori a si vhone vha vhoṱhe vhane vha ḓo ṱangana nayo khaedu vha bva khayo. ndi lunzhi nṋe ndi tshi ita arrangement dzo ṱuwa pa South Africa lunzhi nga maanḓa uri khamphani ine nda shuma khayo i international uri ndi ṱuwe ndi khou zwi vhona zwori a hu khou konadzea tshithu ni tshi khona ngafha ni tshi khona ngafha ni tshi khona ngafha kwambiwa ini kunuka ini ni tshi khona ngafha everything that's why ndi tshi dzula u vhudza vhathu uri arali vhone vha sa thu pfhuka kha heyi nḓila ndi khwine vha tou fhumula ngori a ri ḓivhi zwori vhone vha tshi swika vha ḓo pfhukekanyisa hani. Tsha vhuvhili vha songo vhuya na ḓuvha na ḽithihi vha rula off muthu ngauri vhone vha ḓivha zwikene na zwikene nga muthu vha amba uri ha nga bvelei kana nga ndi tshithu pfhi manga mutukana a si mumatshelo awe ende ndi nga kona u zwi amba ṋamusi uri nṋe vhutshilo hanga ho no vha vhuṱanzi ha hezwo zwithu na musi ri tshi thoma tshivhidzo nṋe kereke yashu yo vha tshivhidzo upfhi Sunday school ende i tshi khou vhidziwa nga vhakereki
ngabathu vane kutodzhena kereke vari hela kereke ndi Sunday school kuri kudzakisa vana chikoro amina zvote vathu vamba zvese zvovamba zvone namusi yonopeka 8 years kereke yoima kereke yodhara vamwe vari namasofa nachipato chine ajena kacho aichikorodi ende rikushuma mara ngave rotechekesa zvevathu vamba hezvi zvote zvazvadova zvisiyo mara huna zvithu zvine iwe mune naiwe ufuna udiitera nemianga vomupfundedza zvauri huna zvithu zvine vafuna uzvitechekesa ngahei ndeve zvabva ngahei ndeve huna zvithu zvine azvikoti udzuka nganguva ndandikufunza vanhu nalimwe dhuva ngamusumbuluwo ndiri arai muviri vone vola zviliwa vone vola nama vala vusva vala dzirice namini muviri uwajiya zvino wakotoda zvone hezvi zvamashika vazvibvisa tingani vone vachikujiya zvamashika vazvive mbiruni ende ndizvone zvine zvakurikosera stress nandonoya dzicounseling dzipikisi ndonwa ndingodhiva ndovana ndikudhiraivha ndichisvika pa10 ndarwa ngapanic attack ndapablank ukundobvisa hani bhadhani tizvidivi hane vamufumakazi voida vane vakwambia vanoenda kwavamba ndivone vorume muthu uri vofonewa nganye chidivi ndomanga ndikuvuwa ndi Morning Side clinic uri hoita mini chidivi mara hezva zvithu ndisvino zvokuita ngangomu zvine namne ndojiya zvithu zvine vathu vakuzviamba ngambeyena vathu vakunitsumbanga nendonozvijenisa ngangomu zvamboherera decision yenda ijiya ndichikojenisa zvithu ngangomu iteyoba decision inenda ndorora ijiya futhi ndikufuna ubvisa zvithu nda mwamangala kuengedza imbeka yemushumo rive awara 5 risiko vhada ringalavelela mini ubva kha vafunzi vo Obedience Masakona zvihulu chipanda mudzimu unozvimbedza uri karite mushumo chipinga chikatitenda ende rikuona chipinga chikotenda ngachipinga chazvino I think zvino rakangoita zvone my ultimate goal is to make my father proud. That's my ultimate goal. And make sure his legacy kana mushumo wane vaushuma usongowera pasi ndingazo ndichishuma ngabhiko ndaya hayani vangasitenda kuti ndimufunzi ngo ndichisvika ndichava mufunzi ndiva ndimushumeri ndikushumera vala mukaya rikonyangoita uri hei kereke yaCalvary Christian Church isvike he vone vane vavo vavatsongoravero ifunosvika one ndiyecho chipikwa chine rakonyango uchipusha ngamana ndinakotsi mnene ngori mnene ndimufunzi mara kamne mune personally ndina bhuku ndinda kuimwara zvino inofi The Fitting Room ndibona ngari ndina mapungo manje ane ati konyango tuwa nawo muzi ndichituwa pashangoni ndikonyango yasiya uri murapo uno wakotevera ukunoguda kamne chimwe hapo ndotodivudza uri zvote zvandapfukakanya kazvo zvikotoitusa mumwe muthu uri mene asongotenda uri apfukekanye kahezvi zvandapfukakanya kazvo adzuke yapo petu mara navathu vandajana navo kereke yacho navathu vasva vamwe ndimita misva chipikwa changa ndichori basongo tangana nazvo ndatangana nazvo basongo nyama kuchiro avena uimba vaimba vamwe vathu vanga vasazvidivi ringalavelela kamusicd zvino kale hey ine una vathu vane vakuipusha yajenda yori kufuna vana cd namini nazvote mara unenda vahone I think ndi kutogomera ngamanda uri ndichituwa ndikonyango eiswa hani ndikangohumbuliswa hani that's why ndoshuma chipinga chinyi ngamanda mimwe anosvika 20 DMC tikogidi mashango lote tiko va program director so zvino ndovea zitambo pasi ndovea zitambo pasi vatukana vamwe vasva vakotakuwa I think chipinda change chilachopira zvino mufirizi wenombeka mushumo wokuamba ndani apa ndeve ndodzidzisa zvizvo uri zvori vaimba ndendizvideveraga ndiri andovapfa kavarwere chorus nyari yaruimbo rumwe rumwe nevarufunesi anga sitende murenje uchirenze muwa anga
sitende mulenje uchirenze muwa ndogumane. Hai, Kezo zvedana mtshiresi wa Phalaphala FM. Bafunzi ndikolibwa nga mandesa chipinga chavo razidivuri na msindi la vuraru vakufuna kiti verekerekere nga mandesa. Yopela wara. Zokukuma awara yopelisa zvezo. Wow. Awara. Ndikolibwa nga manda Miss P na batashekisi wa Phalaphala FM. Mara ndikolibwa na bewe nokonojia ndivotroma ndichivaka kashira bushaka ndakonoa mbanga uchiro hanga mudzimu voni shumisa veiwe kuri namne ndifonga chipinga chosvika chipinga chonovibva ndisu zvakava chichizopa mara chichazopa zvino mara kuribuwa chipinga bakudipfani nga muramusi wamba chitori chavo namusi wambozori ndilototoma vachikuchiyamba ndikofa uchitonga utaona tava yototsigurwawa kama chadhanga mara ndova ndichitama chisatova chitori fedzi iyo vatutuwedzo kamwe mutu uri uchiwa washanduka chimwe chimwe chashanduka nacho chineva kuchiita namusi votori dzitoshanduka vachitoma ara vasachifuni vakakona chishandukisa baba hezvo zvineona vakangova zvona zvazvino nene ndekwamba nange dziofisini rinoricha arichashuku rivotovhuwa richiofisini kerekeni vamwe vari mini ngauri hezvo zvindakavakazvo it's not a side hustle rojena ngatona mirenje ngauri mudzimu rusimbedzo ri zvashuma izvo zvithu ndikumbuka ndichijia chero yori ndikubva mushumoni izvo ndikoshuma kerekeni mukaka ndizongavabudza novabudza namufumakadzi tikomudze mukaka rindotambuka mendari mukaka vonere vasongotambuka ndakangatambuka tichishuma yamudzimu nti vadibungaona vamwe vatona vagodibudza uri hava mufunzi vangava vachishosha vari mara ridiburi kereke yavo ingavi pano chikuwani iwanaraga kereke yacho iwanaka hapa mavoni vamwe vavidzwa GP's Town 24 Focus Street ndikereke yantesa kashangolote ndikereke ine vadowana chenjemo ine vatu vaiwana na petu na huti ndikereke ine rambori kameziwa kavadevoto ravo mara svitwa zvingadzukiswa ravo ndikereke ine rikuri vokwasheka nawo vovaisaka udzimbivo votanganawo nadzikakati vorejectiwawo ngenza kavadhe mudzimu ndovashandukisa avaita chimwe chitu so nda kereke ijena nga 9 kereke yacho ijena 3 hours vaya varedi uri 2 hours yayo 3 hours ndi kuva kuruviwa fedzi nanga lavuraru riyava na services dzinofe recharge Wednesday inoenda kugidimira kayo ndichibva panoni ubva nga 6:30 ngamadekwana usvika nga 8 ngamadekwana namubveredzi wapano navone rikuvaramba rikavasvike vadhekereke vafunzi ndikolibwa nga manda chipinga chavadhawana madekwana vodi ndikolibwa nga manda vateshekesi vote vaPhalaphala FM karise panda nofarira kaYehovha ene mudzimu udoritusa rasvikelela une mudzimu wakarisvikelela one nda Kezo mtshiresi wa Phalaphala FM atinambeka mshimashia na musi arodhigedhe uchimiranga utorari ngakha inombeka mshumo rikotina nofupulora arali ni hanefone na vahole no vaniko haturwa nga vatu ubva namusi takuwani thoya noyemela nthanga arali vozvikona vafunzi wa obedience masakona vane vatova ninge une mwana mumwe avana ndavhelelo dzavo vakona ubva vachimira namusi inwi Kezo ndikolibwa nga mandesa mtshiresi wa Phalaphala FM mbuso dzavo rodzivona ndinji nga mandesa ndandikudisvita muri redzijenisi apa kanondeka mshumo ridozvivona vegedhavo ubva khamsp rikogidima namapungoni awara yaptahe ubva hapo hatavana mbeka mshumo iradzedza ine vakodhiselwa nga mubveredzi wainombeka mshumo Jones Mr. Lavalava kave madekwana vudi Rodigeda na Miss P Phalaphala FM isa pilot auto na do fi na musendi off asupupisa aeroplane fedzi una zwinji zvinoda limwaya fu mbili ina dovana dova ndichindamela ndisokufanga ndidowa lothoma rari chilenda mdavini afalai avala to tiskolo zoticha mudibva vuvili hange nomda shango ili lo ndiluhuranesa ulangalala una zvinji zvibuya limwe la mabudo eutobudza mubebe urukota motevera one havo mutulela Miss P ubadisela muriri wa mabupo patuwane mudau kambekenya mshimo ya Rodigeda ndengala vuraru la kufumithano ushindu mtule miniti mitano paka warabu mmalo swika warabu taima dekwana ka Phalaphala FM